Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngayon iba nakaliang jong sokar ka jongi kamsimlesin bu ya kita dibenta hakaba ka district council jongi kanya don mentalan hakaban ya pek na yung syarnya ya upur usam kaba ipek pada ipai ya kata ka MOU bala de sign padna kami iba kata ka MOU haswa bikin sign kin ailam su padba bani thu bakan no telik jaga di banne no suta asam bakan no tegi jaga di asam tuan su megalia umsem la yui bala de sign ya kata ka MOU yui tangi ki sektor wise bagi kilapa kita di sektor handang iklan la yui ya kerteng snong pura ha ka bakan no telik snong kilale asam Daitat anda ngilasang menyo kendit beriau anda bun lagi senong ngilasang iki kalau don kecing yang beriau senong ngilasang mensupu bagda senong kasih kijungi kilalek no syasa kalau kecing subsi bakat ke district council kam don jintep bad balai ni dapuri ya kita senong iba ada bandai syasa bar kecing ingkong kalau balai ki senong kijungi kinaban lek sepo asam balai ngin la abanya da ya lagi jong kisnong ibadon ha ko ka jala ni ke jong aba nadu ko mamanswa ngayo iba kidang dom na ko ka sinsyar jong ke hima ki sarasip ke jong hari ya kita rom syam la kan thoplang ha ko basanya ke muni la su sain lam da kan jok tin wat ya ke hima ba kino ke kisnong dengan la ban su ba kata regional committee ha kan no ka dor lari kila yo em kita kisnong gi jongi ya ka siti baki kwa bandai seko asang ya kata syam la yui la kita kisnong kada dom tangga jing ekran berkajing dipek na kalian jong ki committee ki bala form dan government an regam syam la yui ya kata ko ba kanda priang ya ka jing ajung jong barolang haka jing slow jong na do ki por ba umai hoping grand berbuar ki lap election na do por benarit area di baton ka dispute ke bakwan ba ta ka langpi perkata ka block 1 ke block 2 andre haba phai ba dei ta ka langpi ka badai na ka area was kasil ga jumi ngai iba thamda don ta ka jinga penpek ko pun sa ya penpek ya kita ka ki pangim som labna ba kidon ki jinga ki te balai ya ka jaka ka ba ya ki ka balai yap lai snam ki brio ya kata ka jaka ki kladno ka ba ya ka jaka ka ba nyimna ya kata ki jaka on ladat ya penbai ke usut putusan na ngasem ladai ladon kam penbai ke putusan kam tam ha kitu ki jaka ki badon ka jing yaki karam ki jing usnam ki jing yabreu undai ki jaka bom dom ye ki em sok ki em sang ya kitu ki jaka kam dam kano na selek berbor ki area mangkor kanu ki akmen ki long ilalong ki asilong ki asam no megalero ki em sok ki em sang harai nado bos dang ya kani kalau don kejing lenga kejing pisah sa kejing sa tombor kini ki pulit asam mari pun benar dilawan man tombor hatu gi ide tang ki sa tombor ilong kita ki nong yalam ki batolat mo mansu i ba kajai pendriu ki jumi ki mansu sa tombor ba ta ki pulit asam bat ni ngin sulong tang kita ki nong pekai ya ke kejing ja ka sosi nang tajuk kalau ke ka sosi abang ipai ya kini ki benta ladang ia kini jaka tang siparar tang sipot lo kaladang kecing Islam mla banong bangan su ai ya jaka hanrai iron kam manpe bahakan ke jeli ke mentang iba ya kalang pi kepala ya Islam ki beliau hadu mentang yang in saya pe hanga jing so ka joma ladai penpek semua ya ka jaka kaba idon kam ya ki jaka be idon kam aila khamsam se penpek kadang biang hang tu pi ailat pemban ya cakap bagi umstaman ke por hang tahi bidang ailat bakanang ya ki siaki la sai sa for election sami biang border issue kani kalau ke subsi wa bagi pai ya kani ke MOU ke bagi la sign menta Chairman sir kumala ong mane ba nanam kren shu mangin nanam shimshu di kani resolution wala ora nomor 3 kaman hanya discuss banyak keren kena kalian jongaru ayang kena kupo banyak keren discuss dan kersan di kena commotion kepala orang dari Gabriel Walang dan besi dalam style
kapang pedang ke boy orang kedai agak beda boundary settlement apa yang jong ke Meghalaya bakat asam. Mr. Chairman Sir, kini ke bentar ke bagi keren. Kedai ke bentar ke bagi wilayah Thai, wilayah keren bukan sim apa mana hiya. Akan decision ke bandang sedap wilayah keren. Menyitu itu Mr. Chairman Sir, kumway ni kita kat jong ke boundary committee. Iladap ban form agak Patrick jong benai April mentaga senam bandon no the coordination committee. But kani ke coordination committee kan coordinate. But ki hima, isim hima, ki jongi ki bahap apa jong ki reutli di area ki bersakta. But Mr. Chairman Sir, hadin kata madon sekoi committee. Hangga bang nakaliang jong ke isi ke boundary committee ke kuat nilafat ya baru kini traditional head ke jong menyalalong ke meeting hang ni apa council ke jong bakarai ke bengisim hang tu ngak mau ke ditang kowe baru ki parti ni don lang hak gusun bada kowe ke sur ngilai rai bang injat syukmat banlet syukur kata ke di karai ke jong ndai barai kan kano ka parti lan dem kano hima ndai lai lang tak jing menjur lang jong ke executive committee ke por ke boundary committee bat kini ke hima baro bat ni skau tenat ba iladan ke jing ha syeki hima ban penbiang ikut Islam menyat lang dekat dengan council kalau ke ba so tenat aku tu por but so kemen bangidan ko wai kesul nak kementar ke border issue Mr. Chairman Sir kalau ke ba susi ani tu ipi bah padang jong ini gejing ya penbaik kejong ke council bagi hima gejing kenrum kenram ru timi nak ke por but kawai bakam susi kalau batang hadin sisi bangi dep panyarai ke melong di bak kerja dak away kesul ngahapan keren ni ke jing syam sesama sa ikat we ngot ke perlok MGC ki ong ba ni support di government bang asumsi isu pasal syaman sa maaf yang ngai syang berjan lang beri bak bajak ni haban keren di jing syang berbor ini ban keren ban ong ban support ya MOU ban pau ban place the government ya ke present government pada kawai ni jing keren jong pi bak bajak bepiong ni semadang dan haban keren lamar mengidon lang ngajuk atong Sir Chairman, point of order. Tepat yang member haba address subah ban address ke share. Not the member. Mr. Chairman Sir, Tui member bagi keren kami ka scope jong motion tiba pi address ka excuse chairman. Mr. Chairman Sir, asusi bat nakaliang jonga ngakwa ban ong kita perlu member jonga hak ni kaying ke berkentang bang layo ke funkong nagi bebun ba kinong yalam hagi hima kirai kiong ba Charles penbek singin bangin yami sematan bang along bal penkrek Mr. Chairman Sir kipai ba jong gadong riboy la long ready bangin mi sematan namar ba kilamat panat igi jing kadang yo ke jing phone call lagi ni gisngi haga bade ba tu kepung dok ha ba sakta ante ba kersan ni ke government LP school ya ke LP school ngamar badong ke badan nanti popilan kata nila sakta kijaka jungi ke temmerwet kala sakta nadu na po ASTC kam nang tu nila sakta
Kani ke jaka ke pasang Chief Minister bariam jong ke Assam ru, kani ke jaka jong ke Meghalaya. Ke belum terai, tiar-tiar nang tu di kong pilat renjak. Mesti zaman sang ila syak tak lut. Ya ke kendau ke siap ke jong ni. Ke ai ke makwa ban ong hang ni, balai na kalian jong dekat, jong kene ke ying ke parat dekat jong kene ke ying. Ngimburam ya ke ai ke bangilada banyarai. Haga jing sisa ngiladai kumbaong iba Gabriel banbu ika parti sedim dari banbu ika ni kamat di perlu MDC ibu USAID barbor na kapor skopor daga mensim jong gajing soret nga gerpat akan ni kapor akan ni gayin ke badan buram maaf yang hau ladang la mention by name dengan kuat manong batu perkat biang sisisin tu perkat biang sisisin bapin susupon ya ke ke baladep banle dap daki artli ki government ke Meghalaya ke Assam kalong ke bapa Mr. Chairman sir kawai kemakwa banyitu itu kumbala keren dari member Syakmat baga government of Meghalaya baga government of Assam kaya pair hang teh Assam gadon kini ke Assam Land and Revenue Regulation 1886 kabang ngimla balong terai di kendau siap ke jong balada ki breu ke jong haga jing penbaik pot baik sam ki hap sa Assam se agent pun kita melak penong terai ke kendau ke siap today halor kani ke norem Mr. Chairman sir kabas sisisin pat na kaliang ke jonga ngakwa ban buru ban yosno na IEM in charge ng ilaka ibalong chairman jong ke coordination committee ke jongi bain supahaban ay ke jing syai na mar yosno hur marwer ke kubo baka kam kasuki palat ngakwa banyo ke jing syai hagani ke yen baka kam galong kumno hadu unta kaya kumno hadu unta bain ai ke jing syai hapo yin ke badan buram ban pensyai hapo deng jongi hikam baka coordination committee kelayak Syakmat ngamde ukhat kata coordination committee bat kita ki hima jongi kilale kumno gikot isla laga council ke jongi ke executive committee ke ai garaj ke executive committee langi don em ngidang don em ke wei gesur banyak Syakmat ikni ke kam ngikwa ban syai mata kesni nang bana kalian ke jongi ru ngin sutu bat ki pai ba nong snong jongi geri ke jongi kin sutu bat kin tip syai kata ke de jinggerpat na kalian ke jonga masakawai ke mga kwa banong hang ni Mr. Chairman sir ladang ngim la banlei ai ladang ka council kamla banlei ai bak kasusrab ya kajing syayu right kumbala kren Syakmat klem da pentip ya ka council klem don the consultation bak ka council ha ka por ya sign ya ki MOU na shifting bayo ka second phase kajing penbaik pot penbaik sam yo kanang plumar susu yo kanang bu jing ya susu ya ki pai ba hak consent hak hapok negeri ke jongi hapok kasdul area hapok jurisdiction jong council ke jongi nyan itu ifi Mr. Chairman sir dang hagi ni gisngi beladap kedon ke jingja hapok border nanti hapok blok 2 kedon ke jingja Mr. Chairman sir ba wat nak kalian ke officer ke jongi ro jong ke government ki ailat ke sarkar Assam namar bakim tip yo putusam namar kata nga sahu ban ong ba keladai ke por haka baka council ke jongi kin shim dagi sinjam ki batang ndai lemda kum ta ngin du no ya ndo ke siap ya ka hok ke jongi ka bangi ngidei hok banyo namar baka dai ke jongi ya Mr. Chairman sir nganam keren sipon hak di ke por magari ke kam ke bang la keren ke por ke por rei kang kawai ka bang kwa ban sai ke sini namar bang ngiladon ke boundary committee ngiladon ke coordination committee ikwa bantip bagani ke coordination committee ke boundary committee kale kumno kalayat kumno ki kam
Lang idang le kumjo ne ngilang pen kelai kata nang bangin syai bat kipai bak kin syai dia kumol ong Malaysia keman let's say daga jing sokya aku ala mention mana bainim iki perlu MDC ring agar pagi kita ki perlu MDC ru makin sobahaban perharbian sisi om men suya syak ya sarkar nak daga jing du nom jong kari bagajat menteri ko jong Chairman sir, nasoban Shimbantalam kani ka motion ba wara dari MDC Badan Buram jaban nongstoi ba Gabriel Walang akabai day kamat kaba ni discuss ya kani ka boundary settlement hapdeng ka jela Meghalaya ba Assam rasngap yaki parlok number baru arngut ya ka submission ke jongki Ray lakwa bangan penpau kani akhmat jogani ka yeng kumway member jong ka boundary committee ngala pensyai si media ro ba ni nakaliang jongi ngimdon kano no ka objection kano no ka problem balik file ya ka case daki hima kata kadai ka ba ngakrensyai maka rai ka ba shim ka to ka meeting ka batusngi kadai baik ba kanlet ka hima balik file ya ka case kata kadai kuai ka ba nakwa ban penpaw kani ka jingelang remdei ba karai di shima tu meeting ba kanlet ka district council namar ba kibakam badan kat dan sela dai hima bat kumbala penpaw balenga kersian ya kani ka MOU hadu mentakas ngi ru kan kersian da kani ka MOU Mr. Chairman sir hadu mentakas ngi bat senam ki banwan ki pateng ki jongi kin sayoi bakane ka jingya penbet put penbet sam santhau teli ki senam ayat katno kala jenjar ki priyom pa pada kiladan ki jingya senam kiladan ki andres baper mano pompa mani penbetnya honorable member impat pulih ya ke MOU Kishnong ayu ki badan hangta kumno kanum ya ro aba haka MDC constituency jonga baro Kishnong ki hak lo napo ka Meghalaya nado karum kedaw ya pi Mr. Chairman sa ka Athiabari ka Salpara ka Ranighat ka Umshek ka Malapara ka Moipara ka Khasi Salpari ka Niagalam baro kini gi jaka hadu ba haka South Tarik jong buna April Deputy Commissioner hadin balayo ya ka jingko napo ka Deputy Commissioner jong Kamrup District bala sya ban traino ya ka surok PMGSY hadin bala soto sya ba kito kisnang ki bahak sanya ka siang wa tersong kila dailon sa po ka Meghalaya haka badai bang ang wan sa sa bodar hadu mendasi nga welcome bakin wan sa bodar bakin tip ya ka jing jong patpa Mr. Chairman sir nashkwa ban penparo akan resmi namtip the honorable member namati hadu kana teli lale kilan record namata conference jongi na try insala ban batai lada lale le am kaweru ne media ki RTI activist kila ban file la RTI kata teli la jadi la lah pagi media banang banga je kari baca beriu mana kami je kari baca beriu baru mani yang nyanyi je kari baca beriu Bapak penlang isu saya kan ke Badar ngamar wai kum MDC basam late ngam treshu namar ba ngade MDC na pak Badar area bat na soto ba dam penbaik yo pur samenta kap jinge jongi ka up kan yai wan baik kini jinge ba per sanpau teliki senam ke sarkar kongres ha national level ha state level ha Assam ninyo iyo chief minister jong ka Assam banwan ha po ka sekretariat jong Meghalaya tu kipor nanyi ai jingero iyo chief minister jong ka jela Assam ba RCN wan ha po ka sekretariat ka jongi kadai ka dak ba udang respect ni dang yo chief minister badang snap ka state ka bahe ka Assam bat kot kum ka MOU ka kwa ban pensya si pat ba jong ka ni ka jela ba ye jongi hot nyemlak belum perfect nyemlak belum kita kiba dikenal lut paro andrei kat kum ka MOU kelak kedau syai ba
ka ownership of the land kan sabek hakitu kita jaka ki badan yang tu jaka hadu dan dapat penbaik dia ni ka put sambu kata ka di kajing sisa ko ka MOU pelak dosai nga request si honorable member ben puli ya ka MOU ngada MOU aru ngatrai 11 file ka RTI, it's available with the government. Nak boleh pasal Yang kejonga te ngapen pau ba ka jingero ba ka jingai kublai ya ka sarkar namar ba kadai ka duty jong baro ka perlo yang number bagi dai ban sautu ba kitu ki jaka ki ba ngingi don ka no ki jingya ngidon kalangpi kumla kedawi honorable member nonong stoi balai yang penbaik yo yang kalangpi one voice ngalayalam yang man ki saudar senang dak jingya sign ya ka join memorandum menyalam show deputy chief minister bahkan face ke baar haka jingya kran ke baar babaro kita kisnong ni kwa ban kuntup baik apa ka jala bayi jongi kata ka dei ke ba ngalaya ya ka jingya leti jonga bat nasngau ban penparu akan ke house ba nakaliang jonga hi ngan kersian baik ban penbaik no yung pursam menta kasni lasai bat kisnam ki banwan ngangek ba ki patang ki banwan lasai kin ayu ya kan ya government namar bagadai tangan ya government san pau tuli kisnam kabalala ban ya cekumat ban penbaik no ya kan ya boundary settlement tangin ikan tian Mr. Chairman Shah kublai shibun zaman saya ingat keren kendiat kan sejubab iki bayi ong Bapak Charles Ngatharai Mr. Chairman ya banyak kat kungka. Kenyat adin lo persai dari sisi sudah dong soal itu tamas. Oh, akren sibit. Mr. Chairman sir. Enggak. Snow pada simbentalan dia. Kalau ada pada emotion. Waktu kong ya ketang kendiat bersupunkan mau ya kipuat boleh no tang bersupunkan mau hakawa chief minister menungkong jungi kapten sengma but chief minister nyok asam kata kapur kita sure saja lagi senam sedang di Prabowo but suai kata 72, 73, 74 ter hakaba yakinik isu la sedang lansim dan begini buat namar ba la di market la budak laya sam laya penbaik hak terkuar dalayo akan Meghalaya ke state hak senam terkendai sepak nyau ho maupun ke provincial state but 72 untuk full state dia punya tip mungkin dikhot yang kaya ba habau kapten sama uburong chief minister juga Meghalaya ulah kedau bangi idon ki dokumen idon baulong ru ba ki dokumen jungi kilong ki balik namar ki hima ki don ki ritual ka asam nadu kata kapor kale don bor nadu kata kapor kale don bor kong uhideshwar sakia on record kong you keep your records I'll keep the land buat mame ya ki record dong meg mamidon kendau bersabarnya ke attitude kelas sedang nadu kita keluar but kata ke attitude kadang ya hidup mentar kadangnya kalau poin jingga nak kadang 1985 beraru di chief minister kira appoint ya ke Chandrachud committee how 87 ke Chandrachud committee kalau ai report kaba Indon AWM ka Chandrachud committee report Indon AWM nila serap ya Assam nila serap ya Meghalaya Assam wong tahu Meghalaya wong tahu that's all it ended there musim dan follow up but
Naki bro artili state hakar kom gulong don jingmud meaningful simdan follow up. Lada kala don ka follow up haki tigi buar after Chandrachud Committee report 1987 let's say kan jimna lawan kai kebangi inum hak syuk punya keren ni kaju hidup mentang dan dai ngang syuk mentang kat ni nasyuk mentang kat ni ba ketukul Assam Land Regulation 1886 kadang kejimut harga bangi dia punya hai situ nama ka keren ni Pak Charles job fake high gitu. It is a fact. Syati ke revenue lang. Lalu khasi udah try untuk khendau, balada ketua khendau ke hab sebuah Assam, hanya berbeg, he loses his ownership. That's the point. Kita ketiga point. Nak kita tahu ni apa husiar itu, ni apa husiar itu. Lalu kita nak Meghalaya, yes, kita try. Mungkin jawapan decide bandar Assam hila do what if no ru apa yang itu kan dalam regulation di Assam. Jadi kita kata kita ini. Te ngaji semua bakum kayen ya se. Ini long pemjuhi. Ini ya Ahmad ba in ayah ke jingerap nak kalian ke council ya ki himan ni ki balik saka an. Ini ayah ke support. All the support possible in happen ni wa baga khendau jungi kanne habo kari ni bagi kata gerata cara ka Assam jukam menu kadon hajan bakut jongka janjil ha bakut natil kadon ke kawa malidor bangi smart penyelek kuai kawa malidor kata ke boundary yang jong ke Meghalaya bat ke Assam. Bat Assam jukam menu rata cerah. Now they have started. Mentah kita sedang badkam ya rata cerah. Bagi julai menu. Mentah. Benda ni Assam undan ni lah itu. Belum kaba tik tak ibai yang ari. Now they have started. Gila. Poi hang tau puat bayar ke bagi ju pendik mensuaruk mentah kita sang pendik. Sangi lele tu naik ke itu. Mo, sini saya hal lagi punya kelam tu mana, kamruk, iboy, ter sebut saya, sampai kasih, ani, dek nasruba, ndai terbangin support lagi himah lagi balik, ni dia tu banai museum lagi, lalalong banai jiarap lagi, hangba, ai kini lagi, but ini apa? Kaya gerai kata ni. Hendak kita kongsan tam kum KMDC kalau begini, kalau kongsan tam kum KMDC hendak, nyimpai baka sarkar jungi kamdai bang surai kirkit, banongba hakapor jungi ilala bande kata terkait dalam surah. Le kepada meaningful kepada jingmut, bat kebakinya hakam bat kihimaru kata terkait biang. Lalu himagi ohot sarkar jungi kalau penbet kum the actual boundary. Actual documents kartung kejing sengau jengi gima ya angkat tak kata tak biang ni game disingin pe ya kata ban long kinong punya sup bar kinong pun i nong kedau kanu kejing sisia la kejing rai juga kejing le juga sarkar jengi kalau ngebadai ni kejing yang juga hima jengi kalau ngebadai kalau lagi ya sini setai kempe kejing sisia kalau ngebadai aku kata Nah, gua akan lihat baginya debate from the legal point of view. Kemarin di legislator di dalam very much nak kebentangan legislasi. Haji Sisha dan pun di begitu banyak keren. Dia way si bentalang ada motion senior member dunia ni Mbak Bindo dan Lanong. Lapan tahun ada rupam bat kender. Kami ada hari bat Assam. Kata ada way the problem. Kapa aru lada pia keren ya kender was up
hak state Meghalaya ka jomi way yung the tribal area under district schedule kende schedule area mo yung subakla schedule area tadi hapo ka fit schedule kidi tribal area under district schedule nasal disebut hapo tribal area under district schedule kabamur kalau very much concerned with their district council ngam thanai ku hemata biswas lasai tang merepo ya kejadi batka Blok 1 bat blok 2 unlit sekmat ngam thanai upan lit sekmat be gar ukarbi anglong autonomous district council hi Mr. Jamasar nyemedon disnau jenisno ya kare ka legality hak ini kebenta jongra rambrai bat jirang hoi laban ya Mr. Jamasar Kendai tongenya batang supoi hak di tribal area under the citizen unhapan lihat siam dongga tapi yang ngomong sitam. That is number 1. Number 2, Mr. Chairman sir, ngatrai akan bahan yang dia mencat ilaka. Open sang ban find out. Ba la disinong dibahap hapo karambra dengan konsumsi kajirang konstituensi kanongpo konstituensi kisah kenyanem hapuasa katpum ka district council konstituensi delimitation amendment rules arja khala ka amendment rules arja khala ngasyapting bayo kiting sinong ibadah ka MDC konstituensi kisah kenyat kaladai ka jinglerang ini ka council. That is number 2. Mr. Chairman sir, ngahawiro ya isi kontrol ya ka UDP bagi NPP. Di bawah simkia ban konstitusi ya ka boundary committee. Baka outcome juga boundary committee kalong basai bagi mohon ban legislatif. Sasa. Oh yang satu bagi TMDC juga MPP ro damdamut ya ban persa ya kanu ni kalong ban legislatif tin haplek hidaki daki hima hati sana kajan jadi sekan kamu bagi persa daki hima kilai ini ya lagi nomor batidon mau kata dia sepuh ini snow beach tenrai ngasong tadi kau mungkin nong nikmat di bandon ke prinsip ini gaya ini kalau beli mo ngajong borobor pre-election tinyaran na kajong post-election tentang kajong hanggaran tu ada apa beda parti kam matar seiran ka principle kan nongrem ka kam matar subun saja masa to manam keren jengai ai ku be sibun ya ka komiti klasin tiang hanya satu declaration jong MDC ro kadai nam taba ban ai ban lek seput kadai sel kamong kan nongrem ro yang iru namar ki bal khaga bakut ki himai ki badal ni ki islagi besar dan mereka sudah bakal 4 poin kata kau namar ni susahnya aku coordination committee hadis aku committee kata song ban berkat dan dari sampai hanya kai lah se ki don ki slip mau ki mistake hanya tai kawan dak hongkong nasukwa ban gerpat yo chairman ke coordination committee ban khot support sisil tan ban sha nang ba kanum don tanu ke jimko awai ko ngong ka siam jine kalong bakat pun ke supreme court ruling Haji dia buat joyong jual. Saya kenal buat dijaga hanya ini private lah. Private land, kim dia kira revenue lah. Namun bukan disengsul kali bandar sekamat, kebahar kini private land. Kalau tak concern, jom kita naik dia umat bangsa. Nah, tapi apa sebab karul jom ki land ownership ambil kadon. Namun atau hima atau musnah. 60% begini. Pembalap mana yang selong tangga Kenchestris kan saya ketika revenue lah. Kiwi-kiwi itu kembali revenue lah. Begini lo dari satu kamu kelaparan revenue lah. Kalau kita try, tanpa kita try sistem sendiri. Jadi Mr. Chairman saya langsung menong bah, naga isi kinsim tiaw ya kali. Dalam daya pay party, ini pay ke legality.
Buat bagi ai ikan ya isakman Ya kini kepala dep dengan penbaik kini hiki kam suku kam bahaya hiki jinghe pai job pai ba hiki ke ke contribution ke ba kajingno senian bakila ai namantaban penom ni kini ka jinghe sain anuyu nesi ke banla pendap akapor kepala pu namar ba pan penbaik usam kamde ke kam basuk nani ke kam ke bajam la santu teli kisnam klem da keno ekonomi sarkar la dade ni ke bajam na la ada penbaik na beno namar kadi ke bae ke balong sensitive namar ka ka shumpor te hinrei kibai pat ki constituency kiba nasi ka sarkar kadang don jingmu ben penbaik kiba hak nasi constituency je kino no members ani khamtam kamau balong very sensitive block 1 block 2 siapa katai molas naik kita umwang kiwe-kiwe nga asu mendong bakum kinomi kmat ane ngin peni kejing teli kejak beriu jungi tapi belong kawe hakabe ke kini ke berta nang bakiwe pat ki jaka bakiwe pat ki jela kini i bangi long yakun para mangi nang bangin la ban penurlong ya kini kejing temu baki pai ba kila jenjar sisa bangin la solve kini problem te nga sloban kentui ki members barok ni khamtam ki kiba de na ki constituency kiba shakta khamtam ki border issues ya kaba nginlong mengi ki nomik mat ki ban pli ya ka constructive role khamtam abide bat pan ajimut ya ka sarkar nang ba kanu ka jinge penbaik de ka sarkar jelam iklia bat sarkar asam kanlong kakum ka nongrim kakum ka jingkwa ka jungi bat kakum ka jing mentoi jung bai ba ki ki kaput nga so ban ya tai hangni khamtam men penmi daka jinga dom ka jinga penmi nia ka bang internet nak try kan ra ka message ke basniu sigiwe bat ki jai berle ki we ki jela dengan so ban tentu bakum ka yen ni smokya ini ka ya kini ka kam ngimde bunyi syuan ni kem jingkit kli nyuan daga jingkit kli nama kadang nampak ban keno eno nre naso menang to ngin mi khmat ngin sim kawe karai bangin dan kawe ke jingmut bangin la dan kumulong ya kini ka kam kakum ka jing mu kakum ka jing amnut kakum ka jing mentoi iki pai pa khaput nakam ta kani ke MU beladak banyak penbaik bat nam ta kiwai du ki face ki badang don ki ba ka sarkar ni kelia bat sarkar jela asam kandang ye penbaik tangki ni kinti kuble shibol kuble shajamu Mr. Chairman sir narung ayeng ni shimanta babang krishan yakni commotion lawan ra dari ba Gabriel Walang MDC Buron Burom napok ng stay nasno kapala yakren imat MDC hadin juga kitang kami samla ya klik lata klik namta kajai penriu dalam kabas mutana kada klik namta kapati te namtir kan position dengan try da point kajai penriu na try mulai keren sekhmat ini abu ya kejadian beliau mat dia kapakti hadir nomor dia keren dia kabaya dari batka Indonesia jong kejadian beliau cumi Mr. Chairman sir nasuka ban penken mau ngapai kejingya ki banyo jela lejong kadai ba pasam umut ban penbor yang ni ban keren datin jong na ai burom ya gitu di Nongyele Hill State bamanta ngidang yo hakani ka yeng bakantang ki badon burom mengina keren katin lejong lada dei bangim yo kejelala jong lesi kata kaya keren da katin jong imanta waswasan mo nomor kelalong official language tengi smoke comment ai jenge ro ya ki nongyelam jong dari hatu kapor amtam ko ka jengelam jong ka lead Indira Gandhi kepala ayah ni dijela macam. Nakkan mau satu kepor dalam makalan lah. Jadi kisnem nyogu pra nyogu pandai. Haba umurji desai wancene ku Prime Minister dari India uang bahim padai hak banyak jela lecok.
Ladang himyo jela lajong na kare kejingnya keren kaput kejingnya keren bordari syu gunumdon nomor gidang hak hapo kejing punya asam. Dengan ai kublai mentah niat taya kene ka yeng bakentang. Kamdai syu tang ka keten ka thelek Mr. Chairman sir kajing long try long kadrat kendo ka syap kajing long kata yong ni do ya kata ka bangyong kajing itu yang ni kumki rulum bakertang. Menai la keren senior member balada pi lecture kat kum kataka Assam Land Revenue Regulation Act 1986 umdai ba pido tang kejinglong try long kerat kendo syap do saya ka tribal status namaria ka jaiban rio reulom jongi khasi jentia garo umpat itu kum schedule tribe ko Assam nyabia perkat pai kata naya kersian parti ne naya percha parti tongine kersian ka jaiban rio Nasokya kejengkeran UMDC na po mahuti. Nasokya kejengkeran UMDC na po ramai. Kering na syukwa ban penken mau ne ngamtip yo kadai ka doktor video ne kadai ka bau MLA jongka rambrai pro itikibrio pasal konstitusi bakiyam bakilah hablai nosh po Assam ni ibu kudo pro. Ti MBC nang the yong ba laweng ni kejenge to ikamtip ham na Tengah syukur ban syuong Mr. Chairman sir Ladang nadai UMDC na malim Atau ngan pek tangya kinong malim Yunong pek syuk ya kiwi-kiwi kicakang Hoi nga sukumen Ba Kipay ba na porang baray Kalayo weng kicikwe Kaya dang bon kipay ba Jong kiwi ki sinong kitaw ki hima Kaya kilo jingwe Tengah sumuk tose Yunong nyalong tan Mau kata ki dunyale Ka localized politik Labiang ke konstitusi jonga Madayak syoi-syoi Nikelat balada kayap ke jela Kayap ke jaban riu Ketu konstitusi ru kan sayap lah Teh kata kata Ngatrai Gabal sumusi Hadian sanku senam Bangiyo jinglai luit Mentah kagawan katakan Nida North East Democratic Alliance Gabal kli Da'u Chief Minister juga Assam Balim kli no Da'u Chief Minister juga Meghalaya Balim kli no Da'u Chief Minister juga Nagaland Untuk tertib Tengah sengsyap tiang Hakataka kenhun Yo alisi Kabur ke Kamsyong Hau ke Uchanman Dia kumaong raya ki Nata ngabu Ya kerja beriuk Di nomor Nyoi Mana layak keren Layak tai Ngakan mau UMDC Bedon buram Napa Mawati Tang ban naik pek Ban se U elektrik pole Na upus elektrik Usha be Angki kulit Assam Lada mengana meliam Kam kita ngahun Lada syakta Ispo Mawati Gipai ba Ngaruh kadibu kita laninya Telada niong Jongalah dia PPF hidap dengan semua kum kita kat juga dengan yang nak try iklan le yang kebawa iba kat ini sini. Hoi, ngapai ya konstitusi lejong, ring ngapai ya ka kendau kesiap ya kecet beri berat. Di semua syaitan nomor kadang kecing give an inch di 3 mile. Di mentani senior member yang kerata ceram juga menu-menu pada ke disputed area mentah wasam orang kalau ada ke disputed area. Kebahab apa konstitusi berjong MDC berdon buram nang tiada apa jirang. Mencakap hab disputed area mentahlah hab disputed area. Kamu bang dispute penkala dispute nomor ba kemba kesokar Meghalaya kekuloi bagai. Kecing keli mentah. Kumaong di MDC Bedon Buram Napo Rambarai Jengam Lawengnya kejengnya Jong di Pakda Nasyukwa Aban Keli Martia Dan Naka Boundary Committee Katno La Aisyah Assam Katno Kesak Apa Medina Yang Bahadian Sangku Senam Lawengnya kejengnya Akan dikesokan Lada syu IT lo te sangko sene mencuar wala te banweng ke jinge hendrai klam la banweng nomor nyong kepat dei jong ka ri jong ka khndo siap jongi minuma shin siru otum ta da pili ai ke laweng kai motu la hun de la yo re baros kata tolong disputed nomor bang himai shin siru ka khndo siap jongi itu natrai badan yele politics te Ilum yang posisi nasional, rek tong ini bu ya kerja beri. Tong ini personal senailan
kini kita paradok para senam kita syongkat cak kita kini kita mempelak berweng Mr. Chairman sah bekir kedua jengek mankesu dan hari ini kita yang kebenai beladat syakem Mr. Chairman sah dipaida dibayilek ban kamai jakpo ban yo kata kejakpo ban kersan kin sem syakem lagi pulut asam ala weng jengek pat weng Mr. Chairman sah lada weng aku ke benta dibobon ke benta pat weng Mr. Chairman sah to kum ki nong ni khmat jong ni kayen ni nom ni pai tang kayen le chong ni pai dam kayen jo piweru ila suk ila sanye dengan semua Mr. Chairman sah kini ki kiai di bang ya pakat te kumal ajeng mot ULO pat kiwe nakarpa ya ke komiti wat ong chu tengah ki hima nomor bon ki hima jungi dinumla bandan tangka pisa ban thum yu layar ladang ke sisa ki te bangriu nimde ban takti na kani ka kam tum ka komse macho kani ka kam ju hima ka kam ju hima hatong nimde mangiru kinong nikmat ban kersan marni soto bon ki hima ki beret watang bane bantung yung layar bane sai ka ke sumpi kumde suk lada police Supreme Court da trial have to surrender no nomor ke jing seal ke do bersabhe kum ke jai pendriu domini menginu maila pai ki jela pipai ke jela Nagaland pipai ke jela Mizoram pipai ki kimsha shin no banchil paling ingin saja dituru ke ladon sampo senam Nepal ya kacung ya kena hapur reki maila yong ladon nimdai jongi minum air ke tak asamu nyipat ani yalia masuknya Mr. Chairman sir ya kene aku mengilai keren ni hapu balada ka jaka jongi ke lechepo asam dai tampungi do ya kacung long try kan rak ku siap gitu di paradok para senam ini Indo sebagai scheduled tribe status seturi. Kita kiki bangnya perkat bah, namar bah, yo, hadian taktu katne, cakap bangin yo, kecingnya ro, yo kecing tim, namar bilang nak kecingnya. Dengan tersannya kini, Mr. Chairman sah, ilmu yang poin saya kata bangau, mau ini keren kumpi beliau di Balasai, kumpi beliau belum nong nikmat, andai bansyupan kesan, tangba politically tolong expedient, kata ke baklang sesuatu. Bila ladon hakini ke parti, na Persia, ladon hakatai ke parti kerjaan MP, kata ke nila lepen yang kita beliau, nila lepen yang kita beliau. Dengan sultan kita, dunia, don lang ko way kecinggot, lada pay kecing beliau. Ini kalau bukan jadi. Upay ba udah besar, uban bisa, nila banyak penkesan, nila banyak peneremang ni, upay ba udah besar. Kan ma, lada kadon ke bangi kan poror tam, kadai ke jengok terai lentera. Benar yang merai member ILO, member nanti la pentorum kera, siapang ke jenglong jengman, siapakan, wan subsidi, di borjong kihima. Madam menginyong dia kihima, atau dia mengibu pentelat kihima. Lese kecing selam kihima, berlewat ya kata ke darai ni ke justice, nak ke court. Lese kata kalau pandai gue ketau, bapa pisah. Mr. Chairman sir, masuk hukum kita kacung ke yang tobrol lagi kumut, nada poi kita menriu. Ini kelak saya ke parti, ini kelak saya KK, ini buat yang kita menriu. Dan sultan ini, yang kerja nak kena motion, Mr. Chairman sah, berlengai lembaga jumpi, bukan kentu, ya ke isi, kentu, ya ke boundary committee, bukan cimkia kini ke kampan penkeloy, ya apa dia bukan kini MOU, resign baca sultan sah. Tanda ini kentin dan semua boleh sebut Mr. Chairman sah. Ketonda kamu nak isi, macam apa? Mr. Chairman sir, nga perkat ba kani ketika isu kaba kia ba
jongi kumka council kadang kanong suabangan poi sa kajingay kublay ba kani ka issue siapang boundary kalau continuously banyatai hangne ha kajing dorbar ke jongi kata kalau nadu ki session ke baladak bat mentaru bat ngamla ban yo let's say kanlong to be continue kadau kalong namar ba kani ke jinga pendai port pendai sam apdeng ke jela Meghalaya bat ke jela Assam kadang ya tangga first phase henry ya ke second phase kapa kentup ya ke way neki area ki bala kedau dau moba ya ke langpi area ke langpi sektor ngaperkat bakan day ada second phase bakin seshim ya ke ban pendai da ka buburam bat ai kublai terpang ya MDC na nong stoin ba Gabriel I bala wanra biang ya kanika jingyatai kamushan hakabe day bat kanika boundary settlement apdeng ke jela Assam bat ke jela Meghalaya ke jungi ha ke jing shisha hakabe day bat kanika subject kaba donkam but kabaki member kisnokia kata-kata haki session ke baladab nese main actor uday uba Charles Marngar nagaliang yatay bahat nagaliang senchar ade ngahaban sim mga te namar kata ngasim ya kani ka kaburu banai kublay ya iba Charles Marngar I dekat jangka boundary committee MDC na po mawati ba ila withdraw ya dari solution ba ban sim lang ya kani ka jingyatai ha kani ka motion jong malawanra da MDC budan buram na nong stoin nga sno banai kublay ru ya I bajok pungru MDC na rambrai jangam I badairu udkhat jong ka boundary committee na ka banta ka jing sim banta jong ka jing penpau jong ha ka bedai bat kan issue jong boundary nga sno kunai kublai senior member jong MDC ba BM lanong I badairu udkhat jong ka boundary committee ibala penken mau ya kajing sedang ya ka inisiatif jong ka jella ka jogi nadu kisnam jejar kendai spa nyupo bat kajing trei jong ka central shoot committee ba GI penken mau na kapor syakapor nga sloban ai kublai ru ya yalu ubadai udkhat jong ka boundary committee iba PNCM MDC na mokar pentor na ka benta kajing sim benta kajing ya kan ka mojan kajing kersan kajing bat kajing penken mau ya ki likely ki point haga be dai bat ka lantino system jongi nangta kajing la penken mau ru bat ila kerpat ru ya ki sinong ki bahaba po ramrai bat jengam ki balasya kenyat syaka Assam ba ngin ham panpai katum ki edirul lagi dan em kisnong ki balasya kenyat syaka Assam nangta I lapan ru ka jingsai ban kerpat ya ka jing penyat syakmat ya ki jingekran lengba ka coordination committee kaba ngila form lengba ka boundary committee nga so na kublai ro I ba bat skam ren tiang
ba ila isim benda ya kan ika motion bat ba ila wanra ya kintin kintu kan pam kejingpun kan mau yang komki member ki badan ya kejik klik nak benda garib kejai penriu bat kejela kejugi ngas ngobenai kublairu ya ba penya sing sim ngas ngobenai kublairu ya ba runi di lendo wei neki senior member ba khamrang ba ibala kan mau kat neki poin ki ba yadai bat ke jingkersan ke jui ya ke ni commission ki Mr. Chairman sir kilapun bahaki poin balares angni te lese ngan numla ban cover lut Henry ngan susim kelum ya ke jing pensai ke junga ya kan nongrem baka isi kadon ngasukwa ban yethu yepi tat hadu menta halor kani ke isu jong boundary ngimdan kanu ke jing ya pher jingwa namarba kani ke isu kadon haka limti ke jing perkhat jong ka isi bat midandru ya ka boundary committee ka bakan thuk ya baro aku member nakaliang jong ka isi bat ki member ki bala represent nakaliang yate midam hatu coordination committee bat ki bala ya shibenta bha mentaru hakani ke jingyatai ka bala wanra di ba kabrel daga buram MDC no nongstoin ki ba khambun gide ki member jongka boundary committee nga syukwa banpen mau kumne Mr. Chairman sir ya ka jingya ka japur hapdang ka Meghalaya ba asa kabalasan hausnam ladang ambakla kani gede ke interstate boundary kamdai ke inter district boundary district halor kani ke nongrem nadu ka sedang abalaki member di wanra ya kani isu banyatai hangne haka jindor bar ke jumi ha council ni ong ba kani ke state subject bat ke state issue henry ka district council ki hima ki right bat ki dor barshno nila kelalong ki main stakeholder nagadao kumbalapan kan mau nagaliang jong ki member ki balai sembenta yakan ni kemusian nagadao ba kalantener system karukombat kendo jongi haka jelam Meghalaya kaya per na karukombat kendo sa Assam bat sa kiwe ki jela hari India jongi ki hima ki rai ki shinong bat ki riu shimat ki dei ki trai jaga ki trai puta Mr. Chairman sir namar bakani ke dei ka state issue ka sarkar jela haka bakut ka hapsim jaga tehri balai ka jia kunne balai bangin happan ya keren khiaya kene katam kadau kalong namar kadam tang kawai ke jinduna ngakua ban pensai ke iba imobar ila penpau haga basdang
Haka bidai bat kajing bom ya don benta. Haka jing i kumba kajing bom don benta. Jong ka district council. Haka bapun kre yau put usam. Master Mansar ngakuak bang penisai. Ka district council ka play ya ka important role ringkat bati dorbar ima ringkat bati dorbar right ringkat bati dorbar senong hada bangi penkre ya ki dulir ya ki kap pisla lengba ka boundary committee jong the council naga benda ka jingkam ka jongi jauh put usam katum ka paragraph 20 jong the 6th schedule katum ki put isam jong ki assisted ki jongi ki bala product haki jingto ki bala product haki notification ki per ngilalung ngilalang yaki paro bakalalong ka jingjong ya ka council hakawai kalian namar basma ba ka sarkar kansa san ya ka MOU naka benta ban settle your boundary hakani ka phase 1 Nagalang jongi ka council lengba ka boundary committee ni lala ban penkre ya ka riko ka complete report bat ni la det ban submit sya ka sarkar jila haka khatsan trik December jong desnam 2000 arkuai Master Chairman sir ngalong baka jing snokya ka jungi yagane katam yagane isu hadu menta kasi kadon tang kawai ka miste lane ka jing duna nakalyang jong ka sarkar jila bat kata galong ba hakap por bahkan shim ya ka final decision ban shim ya ka muhor ban ya solno ya ka memorandum of understanding jong ki ki chief minister jong ka jala Meghalaya ka jongi bat ka Assam kumbang ala kren haka session ka baladap kani ka jingduna ka longba kila kelet ban kemtuk ban panjimot na ki main stakeholders ki dorbar hiba ki dorbar right ki dorbar sinong hadu ki riusmat ketum kalam tenor system kejui bat kumjuru na district council kabade the custodian naga betara baik terjemah ya isima isnom right itu Master Chairman sir kedai kalau ini kalau penuh bahkan ini ke isu tapi bat kepenki hadu mentah ki Master Chairman sir ka district council kum kanong pet kanong kni kum mangaloong ya ki dorbar hima ya ki dorbar right kadai ka kamram ka badai ka bahkan intervene ya kan ka kam hagalor ka jingsoi ya kan ka MOU kumka jing snokya ka boundary committee Master Chairman sir ka hapan pat mikiklik nung sensya
jong ki hima ki basakta kata kalau ya ka hima melem ya ka hima nongspung ya ka hima jirang ya ka nonglang bat ka jerngam sedasip ngilak hat ki hadien ba kani ke MOU kalami kata hakat sautrik jong naimat hajar arkuar nasngau makam dei ka bakla ya ka council yang siang badan muram jongi namar ki hima ki raj islong hapa po ka jingpai chung ka council hapa maki ki ut hapa maki ki yam hapa maki ki ke hapthot daga buram siam badan buram jongi ulakhat ya ka jingalang jong ki kli nong sanchar jong ki santli ilaka ki jongi ka khaksau trik jong upnai mat kesnan mar hajar arqua ban snau thu ka ka jin snau ba jong ki halor ka ni ka MOU ba ka sarkar talaga kan soi master chaman sa namar ka jin bom hun shisha jong ki imam ni la shim ya ka wei rai bangin thok sha ka state government bahkan reset yang ya kan ni ka MOU baladat ban yasoi daga baburam sian jongi lang baka DO jongi ila dat banto show chief minister jong ka jela meklaya ka jongi Shri Konrad Sanna banten pau ya kata ka jin snow jong ki hima aga baka council kum kanong pek not ni takwa yung chief minister ba unri biset ya kan ni ka MOU masa cuman sa ngimsim yo kanu ka reply Henry ngisiyo iya kilat o thai kubo ba ka sarkar hi ka yensan halor ka nongrem ba kamla asu bandris kamla asu bandris set ya kan ni ka MOU ngayat ko ya ka jing sisa ngayat ko ya ka jing sisa daya lor ka ni ka nongrem kajing ut kajing thnum jong ki hima ki jongi kamkut kum ka kimi kum ka kardian haban singa na khat byang ya ka meeting aga khat pratrik atas hajar ar kumbala pentemau nagaliang jong iba Charles mene ba